السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ورجعت لكم فيديو جديد، والنهارده رجعت لكم بجوله في تسريحتي المتواضعه. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فكره فيديو النهارده. بصوا يا جماعه، انا رتبتها وقلت بقى مني ورتبتها فاعمل لكم فيديو. كنت عايزه اعمل لكم وانا برتبها، بس بصراحه بتاخد وقت كبير قوي مني، ما يغركوش الشكل ده، بس بجد بتاخد وقت كبير قوي. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم نبدا فيديو النهارده. اول حاجه هبدا بيها هو المنظم ده يا جماعه. انا حاطه اول حاجه كده فوق البادي سبلاش دوت اهو، ده اللي كنت جايباه في العيد، فاكرينه اللي كان في فيديو مشتريات العيد. وهنا بعد كده المضمضه بتاعه البق يعني، وحاطه وايبس هنا. يلا بينا بقى نيجي على اول درج، هو 4 ادراج. بصوا يا جماعه البتاع ده بجد يعني شاريه عندي من زمان، مستحيل افرط فيه كده، شاريه عندي بقاله كتير وليه ذكريات كده جميله. اول حاجه ده باكج مناديل، كان بابا جايبها من السعوديه يعني، ما هو جاي فحطيتها هنا. بعد كده بقى عندي حلقان دي ما استخدمتهاش لسه، شاريها بقى كتير بس ما استخدمتهاش بصراحه من عيد الفطر اللي فات. ودي برضو حلقان جديده، دي بتاعت مناديل قديمه. دي حلقان دي لسه ما استخدمتهاش. ودول برضو في حاجات فيهم ما استخدمتهاش بس مش كلهم يعني، بقى انا قلت اجمعهم في كيس واحد يعني عشان ما اعملش اكياس كتير وكده. وعندي بقى الباقي بقى تحت كده شويه اكياس بحط فيهم الاكسسوارز لو هي جديده ولا حاجه، لو انا عملت حاجه. وحاطه فرشه كده جميله في الجنب كده برضو، دي برضو بتاعت ذكريات كده. اول فرشه جبتها في حياتي يا جماعه، بصوا اول فرشه جبتها في حياتي كان من العتبه ب7 جنيه ونص. بصوا بقى، بصوا الجمدان بقى، لسه فاكراها بالسعر ومنين كمان. لا يا جماعه بجد في ناس بتستقل بالعتبه والحتت دي، بجد الحتت دي جميله قوي. تاني حاجه بقى عندي هنا الدرج ده، انا حطيته لكم هنا اهو. اول حاجه بقى هو في النضاره دي، ودي بتاعتي ودي بتاعت اخويا. ودي الشيفنج دي دول بتوعي انا. على فكره انا عامله درج للحاجات دي لوحدها بس علشان ما يتلخبطش بيني وبين بتوع الباقي يعني. دي تنية رموش اها. وهنا بقى لا دي ظروف عادي بتاعت النجاح وكده. تحت بقى حاطه الكرنيهات بتاعتي انا واخواتي والبطاقه بتاعت اختي، وحاطه السبح الالكترونيه بتاعتنا. بصوا استنوا ما اخبي بس الوش كده اهو. نرتبهم بقى. بصوا نرتب كل حاجه في وقتها عشان ما ارجعش ابهدلها وارتبها تاني يعني، فاهميني؟ عشان بصراحه خدت فيها وقت كبير قوي. بعد كده بقى الدرج اللي بعده ماشي. الدرج ده نحط فيه اكسسوارات برضو بقى لنا كتير ما بنستخدمهاش، بس حاجات حلوه يعني بصراحه، انا كنت بلبسها وبتاعت ماما يعني. وفي هنا دول اهو، دي بقى كانت بتاعتي بس من زمان قوي. وتوكه اسوره منه صاحبتي كانت مديها لي، صدق بقالي كتير ما بلبسهاش بس بجد انا بحبها قوي. بصوا شكلها حلو موت، انا هلبسها، انا هاخدها البسها. بعد كده بقى عندي الدرج ده فيه حرفين، الدرج ده درج عشوائيات، درج كراكيب. حاطه هنا الايربودز دي، ما بحبش ارميها كده. اول منظم خلص معانا، نيجي بقى على اللي بعده. نيجي بقى اول حاجه معايا هنا المرطب دوت بتاع سكارتي اللي برده اللي كنا مشترينه مع بعض في العيد. وحاطه هنا السبونج دول انا متخلفه بصراحه عشان ما حطيتهمش في قلب العلب بتاعتهم. ده المرطب بتاع كير انمور، ودي بيوتي بلندر. والمخمريه دي بجد يا جماعه ريحتها جامده قوي، عايزه اقول لكم المخمريه دي بترطب وريحتها حلوه وسعرها مش غالي خالص. وده برايمر، حاطه هنا برايمر اهو. وبسم الله الرحمن الرحيم، ده كعب الغزال اللي هو المورد ده. ده المرطب بتاع لونا. وحاطه هنا شويه فرش كده يا جماعه. انا هضيت فرش بتاعتي يا جماعه، رميت فرش كتيره جدا بس قلت ادام ملهاش لازمه عندي فرميتها. يلا بقى يا جماعه نيجي على المنظم. اول ناحيه في المنظم كده حاطه هنا بسم الله الرحمن الرحيم البادي سبلاش دوت، وكريم ادب المرهم بتاع ادبلين. حاطه هنا كده زي ما انتم شايفين اسمه ايه، السيرم اللي هو بتاع حمام الزيت اللي كنت جايباه مع المجموعه في العيد. وحاطه هنا بودره تلج. تاني حاجه بقى تاني ناحيه يعني، حاطه هنا الميك اب ريموفر والسكراب دوت والليبستيك دوت عشان ما كانش له مكان هناك. بعد كده بقى حاطه تحت دي علبه خواتم، كانت صاحبه اختي عاملاها لها اهي، وحاطه فيها خواتم، هي كانت جايبه لها فيها سلسله بصراحه يعني. وهنا دي الشيا باتر، بس دي مش الشيا باتر خلصت يعني منها يعني، بس انا حاطه فيها
حاطه فيها حنه بيضه. وعندي بقى تحت الكريم التفتيح دوت، والبرطمان اللي جوه ده دوت هقول لكم ده فاونديشن وحاطه عليه مرطب علشان الفاونديشن بتاع ماك تقيل شويه. انا هوريه لكم دلوقتي الفاونديشن بتاع ماك، مش عارفه مش بيظبط ليه. بس كده انا حطيته. نيجي بقى على اللي بعده. انا حاطه هنا البادي لوشن ده بتاع سيد، ده كان جاي لي في عيد ميلادي. وده البادي لوشن ده بالكوكونات حلو قوي. وده برفيوم بتاع اخويا. وحاطه هنا الصن بلوك بتاع ستاركي. وورا الازازه دي مش كحول يا جماعه، الازازه دي كده مش كحول. الازازه دي عباره عن بسم الله الرحمن الرحيم مثبت الميك اب. بس عشان مثبت الميك اب المفروض انه بيبقى البخه بتاعته كده، لا ده كان بيجي على طول كده، ف اللي هو بتاع ميك اب فوريفر. بتهيألي كنت بوريه لكم في اول فيديو في القناه كده. وبس ده اول حاجه كده تحت. بعد كده بقى يا جماعه الرف اللي فوقه هنا اول حاجه عندي الغسول بتاع ستارفل اللي هو الوايتنج، واللي هو الورده بتاع الحبوب ده اللي بشجره الشاي، وده الصابون بتاع الشيت سوب بتاع الايد. وحاطه هنا الكريم المرطب بتاع العين بتاع ارجنتو، وهنا المرطب اللي هو الليلي، وكريم فير اند لافلي اللي محدش يقدر يستغنى عنه. بعد كده بقى حاطه هنا الفاونديشن بتاع ماك، هقول لكم كنت لسه بقول لكم عليه، هو الكفرج بتاعه عالي جدا وتقيل في نفس الوقت. وده السكراب بتاع الوش. حاطه هنا بقى في الحته اللي تحت، بصوا يا جماعه في الحته اللي تحت الفرش دي حاطه بتاع الليب بالم دي اسمه الفازلين. بعد كده بقى حاطه هنا السكراب بتاع الشفايف، وهنا حاطه الماسك بتاع التفتيح اللي هو بتاع ماسك الحليب، ودي بخاخه عادي بتاعه الفطريات. وده تنت انا اللي كنت عاملاه. التنت ده يا جماعه رائع قوي، بعمله من زمان، هبقى اوريه لكم في شورتس كده. بس كده بقى خلصت لكم المنظم التاني. بعد كده يا جماعه بقى ده بقى عايزني ده بقى التليفون لازم يتمسك في ايدي كده. اول حاجه بقى ابدا لكم حاجه كده، ده اهو شكله. ابدا بقى باول حاجه كده الليبستيك اللي هنا. عندي الدرجات دي، انا بحب الدرجات دي قوي يا جماعه. ده كان جاي لي هديه، بحبه جدا وثابت جدا، باكله بشرب ما بيتشالش. دول بقى عاديين، بصوا دول من درجتين مختلفين، بس انا بحب درجات النوت دي، فبحب انوع منها. وده برده كان جاي لي هديه. ده بقى بعمل بيه ليبستيك كوري كده. وبعد كده عندي الليبستيك دوت، ده برده بقالي كتير. وده الليب جلوس بتاع ساندرا، بصوا اتشفط عشان فيه بجد نسبه مرطب حلوه قوي. وبعد كده الايلاينر بتاع ايسنس، ودي مسكره شفافه. بصوا يا جماعه في فرق بين المسكره الشفافه والمسكره اللي هي التانية اللي هي بتقل الرموش دي، اللي هي بتخلي الرموش تطلع، فاهمين؟ وبعد كده بقى عندي المسكره دي مسكره عاديه يعني اهي. وبعد كده دي المسكره الشفافه اللي بقول لكم عليها. في فرق بين المسكره الشفافه دي ماشي والتانية اللي هي دي اهي يا جماعه. دي بتبقى مسكره عاديه زي المسكره التانية، بتنشف على الرموش، بس الفكره ان دي ما فيهاش لون، التانية بتبقى فيها لون وسمره. عندي بعد كده الليبستيك دوت والليبستيك دول ثابتين برضو قوي يا جماعه. بعد كده بقى هنا عندي الحته اللي فوق دي اللي ورا، عندي البرفيوم دوت اللي هو الصغنون ده، والمسكره بتاعه ان ده ليب جلوس بتاع ان برضو. ده كونسيلر. الحبه السمر اللي ورا دول كونسيلر، بس مش عارفه اطلعهم لكم لاني هيقعوا كلهم على بعض، انا ثبتهم بالعافيه. ده برضو ليبستيك، ده برضو ليبستيك. وده الليب جلوس بتاع كيكو بجد انا بعشقه قوي. بصوا باين لكم اهو، كنت حاطه فيه لون. الكونسيلر دوت. بعد كده بقى هنا حاطه الليبستيك دوت، وده كحل، حاطه ده كحل وده كحل، الاسود ده كحل، واللي جوه ده ليب لاينر وده ليب لاينر. وحاطه هنا القلم بتاع الحواجب دوت. على فكره يا جماعه ما بستخدمش حاجه للحواجب، بس هو جه كده بقى. بعد كده حاطه ده برضو الليبستيك، بصوا قد ايه عندي برضو بقاله كتير يعني، بس حلو قوي. ده برضو بعمل بيه حاجات زي لوك كوري كده. حاطه هنا بقى يا جماعه ده ليب لاينر، ده كحل. الفرش بتاعت الاي شادو، دي فرشه بتاعت بستخدمها للهايلايتر. دول 2 كحل وده المبرد، ودي فرشه بتاعت اللي هي الدمج دي. نيجي بقى على الحته الجميله دي. انا حاطه هنا المانيكير بتاعي، ده كوكو، ده سي، وده فيت مي، ده تنت بتاع كيكو ماشي. ده برضو مانيكير سي، ده كوكو برضو. ده التنت اللي انا وريت لكم التنت ده في مشتريات العيد. التنت ده يا جماعه حلو قوي. وده المانيكير بتاع كوكو، وده بتاع فلورمار. كده خلصت الجزء اللي فوق من المنظم ده. ننزل بقى على تحت الادراج اللي هنا دي، الجزء اللي انا بحبه ده. اول درج هنا يا جماعه عندنا حاطه هنا السلسله دي بجد رائعه، انا بعشقها. بصوا انا حاطه المفضلين عندي هنا دول كميه رسم مع بعض مش عارفه افكهم. والسلسله دي كانت جايه لي برده في الصيف اللي فات، حلوه قوي من اسكندريه.
وحاطه هنا بقى الشيت ماسك دول، ماشي. حاطه هنا توكه ما كنتش لاقي لها مكان فحطيتها هنا. ودول هايلايتر، ده كان بتاع هدى بيوتي، وده بتاع هدى بيوتي برضه. الاتنين دول حلوين قوي. وبعد كده عندي في الدرج اللي تحته البلاشر بتاع ساماندا، ودي باليت اي شادو كده، هي جليتر بس حلوه قوي، عندي برضو بقالها كتير. وده المرطب بتاع كير اند مور. المرطب ده انا مش عارفه الناس اللي شكرت فيه على اساس ايه. انا بحسه ان هو ليب جلوس، بس هو حرفيا ليب جلوس بس مش اكتر، ماشي. وحاطه هنا الحلق بتاعي ده لاني برضو ما كانش له مكان. يلا بقى يا جماعه نيجي على الناحيه اللي بعدها، وهو الدرج ده اول حاجه، ماشي. ده روان كانت جايبهولي برضو لما نجحت، كان جاي معاه دي، ودي انا اللي كنت جايباها الاسوره دي، ودي برضو كانت جايباها لي لاني واحده صاحبتها يا جماعه اللي بتعملهم بجد حلوين قوي. ودي كان فيها، فاكرينها اللي كان فيها عنبه من هنا كده، ولا عنبه وقعت معرفش راحت فين. دي بقى انا اللي كنت عاملاها، كنت كاتبه عليها BTS. ودي برضو دي حلوه، انا بحب دي قوي يا جماعه. ودول بقى كده كانوا 3 جايين مع بعض، هوريهم لكم، ماشي. لا دول 2 كانوا مع بعض، والحمراء كانت مع الاسوره. بصوا دول شكلهم حلو قوي مع بعض. وده عندي العقده اللي كانت في مشتريات العيد برضو، دي كانت جايه لي هديه، دي بجد انا بحبها قوي. ودي مع السلسله اللي هي السمراء، وده حلق. وعندي هنا الصور بتاعه BTS، بصوا بحب الصور دي قوي يا جماعه، فحطها هنا. بصوا يا جماعه الدرج بقى قدام هو كان متبهدل، واحطه بقى كده اركبه مكانه تاني. بعد كده بقى هجيب الدرج اللي بعده. الدرج اللي بعده ده فيه كذا حلق كده، فيه شويه حلقان وفيه اسوره دي. وده كان حلق البتاع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحلق الفرده التانيه بتاعته ضاعت فاستخدمته للطرحه، عارفين انتوا اللفه دي اللي هي بتبقى بالحلق دي. وحطيت هنا شويه الطوق بتوع اللي اسمه ايه، بتوع الطرحه دول. الدرج بقى اللي تحت ده يا جماعه فيه شويه حاجات مختلفه كده. حطيت هنا الملقاط، دي ابر بثور، وفي هنا حاجتين كده ولا كام حاجه للضوافر. دي بتاعه الرجل، دي ساعه مكسوره للاسف، هي سليمه بس مكسوره. ده بروش عليه بروج او بروش بقى اي حاجه كوكي. بصوا شايفين الانمي بتاع كوكي ومكتوب عليه كوكي، عايزاه بس يوضح لكم اهو باين. شفتوا الجمال؟ حلو قوي. كده خلصنا من الحته اللي فوق، ندخل بقى على الحته اللي تحتها بقى. اول حاجه يا جماعه هجيب لكم الناحيه بتاعت الماسكات دي. انا حاطه هنا الماسك بتاع الشعر ده بتاع نخاع انثى الجمل ده للشعر، وعندي السكراب دوت اللي هو بتاع بلوب، والمرطب بتاع بوبانا، حاطه هنا المرطب بتاع بوبانا، والكريم التفتيح ده، ماشي. ودي الشابه، ده كان بتاع اصلا كوكو، الوكس بتاع كوكو، فانا حاطه هنا. وده بسم الله الرحمن الرحيم صابون مغربي، ده طمي مغربي. و ده كان جيلي صبار، فاكرين اللي كنت جايباه في العيد، خلصته نسفته حرفيا. وهنا بقى حاطه الكريم على بعضه لان كانوا الاثنين خلصانين، فقلت ادمجهم على بعض، ومرطب برضه للجسم. وده سكراب بتاع ستاركي محطوط لي كده. جوه بقى كده شويه في الماسك بتاع الحليب بتاع بوبانا، والحته دي اللي هو ده بتاع الحنه، ماسك الحنه البيضه. بعد كده بقى حاطه هنا البوك بتاع الفلوس ده بتاعي، انا لسه جايباه جديد يا جماعه. اسمه ايه الماسك بتاع الرومان ده. وجماعه بجد طلع بيحرق الوش قوي، فانا مش عارفه هو على فكره ما بيعملش كده في ايدي، بس بيحرق كده في وشي. وحاطه هنا السيجنال ده بتاع السنان، ده لسه جايبه برده جديد. حاطه هنا باليت الاي شادو دي، بس عايزه افتحها لكم كده اهي، حطها فيه. حاطه هنا، ودي باليت الاي شادو الثانيه هي بتاعت وايت سينما. وحاطه هنا باليت البلاشر دي بتاعت هدى بيوتي، عايزه اوريها لكم اهي، ماشي. ده كده الجنب اللي ناحيه دي، عشان انا حاساهم هو حبه كده مليانين وهم حبه كده مش مليان. هنا بقى يا جماعه حاطه بسم الله الرحمن الرحيم الكومباكت باودر دي اهي، بتاعت لاشير. افتحها بس كده عشان هي فيها مرايه. ده الدور الاول، هي فيها دورين. وده استنى اوريكم الدور التاني، وده الدور التاني. هنا بقى دي انا كنت حاطه هنا الاسبونج اصلا وشلتها، فانا متخلفه اهي، حطيتها فيها تاني هوريها لكم بس اهي. راحت فين اهي، هسيبها بقى فيها هنا كده. ودي الكومباكت باودر بتاعت ان اللي بتتشال بسرعه ما بتثبتش قوي. ودي الحاجه اللي كنت جايباها في العيد اللي هي بتاعت دي يا جماعه، انا بستخدمها في الفاونديشن والكونسيلر، بتبقى حلوه قوي. وهنا دي برضو اللي كنت حاطه لكم بتاعت العيد.
والجزء ده بقى، اسفين على الخبطه دي يا جماعه، هنا الميك اب ريموفر، لان انتوا فاكرين انا كنت جايبه ازازتين، وحاطه البوك بتاع ماما ده هنا، ودي بتاعت الضوافر. وهنا بقى شويه حبه كراكيب كده برضو. في مرايه، وده بتاعت اساور. عايزه اقول لكم برضو الحلقه اللي كنت جايباها جديد، ماشي، حاطاها هنا مش عارفه ليه. دي بتاعت انسيالات، دي انا حطاها فوق، فاكرين في الدرج بتاع المنظم الاول خالص، هو ده حطيتهم فيه. وهنا بقى حبه حاجات كده كراكيب يعني، والشنطه اللي جوه دي بقى تخص ماما، فمالناش دعوه بيها. لسه ما افتكر يا جماعه ان انا ما كنتش قايده الاضاءه، ولسه ما افتكر، بس معلش مش مشكله. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، معلش طولت عليكم النهارده. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتعالوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. بس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في فيديوهات كتيره باذن الله الفتره الجايه.